Reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu, nizere ko mumerewe neza aho muherereye hose. Icyakora kandi namwe biba bitagenze neza turabihanganisha mukomere. Turababwira ko umusore yiciwe mu mirwano yamuhuje na mubyara we, bakaba abapfaga ibisheke. Inkuru turaza kwibagezaho ku buryo burambuye mu kanya gato. Turababwira kandi ku nkuru yihutirwa ivugwa ku bapolisi b'u Rwanda baherereye muri Central Africa mu bikorwa byo kugarura amahoro muri iki igihugu. Turababwira kandi ko mu karere ka Gicumbi havugwa inkuru y'abasore bishe umukobwa bamutemye. Ni inkuru y'akababaro itugeraho, turaza kwibagezaho ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko hamaze kugaragara ukuri nyako ku byavugwaga ku bacengezi mu ntara y'Iburasirazuba. Iyi nkuru nayo turayibagezaho ku buryo burambuye. Hamwe n'izi zose rero ni mu kanya gato, ariko reka gato cyane maze mfate umwanya mbashimire cyane mwe mubana natwe ku Ibendera TV. Ndabashimira cyane umuhate n'umurava wanyu ku Ibendera TV. Ndashimira kandi namwe mwakoze subscribe kuri channel yacu, ni iby'agaciro cyane. Imana ibahe umugisha. Ni nako kandi nsaba mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kubikora, kugira ngo namwe muze tubane kandi tujye dusangira amakuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho. Nitwa na Cretini Rushwa, hani ku Ibendera TV. Ikaze. Umusore w'imyaka 21 yiciwe mu mirwano na mubyara we bapfa ibisheke ahitwa Iturukito, ni mu ntara ya Kerisho, ni mu gihugu cya Kenya. Kuri uyu wa gatatu itariki 16 Ukwakira muri mwaka 2024. Nk'uko abapolisi babitangaza, imirwano yavutse kubera amakimbirane yashingiye ku butaka, ubwo Nicolas Powechi w'imyaka 21 yaranduraga ibisheke byatewe mu isambu ya mubyara we Kevin Kipeti. Polisi ivuga ko ibyo byatumye habaho guhangana byo kurwana hagati yabo bombi. Polisi kandi ivuga ko muri uko kurwana Kipeti yateye Kipochi icyuma gityaye mu ijosi akamukomeretsa bikomeye. Uwakomerekejwe yahise ajyanwa mu bitaro by'igitaraganya by'akarere ka Kerisho, ariko nyuma y'iminota itari myinshi apfa azize igikomere ubwo yarari kuvurwa. Kuri ubu umurambo wa nyakwigendera uri mu buruhukiro bw'ibi bitaro utegereje gukorerwa ibizamini, nk'uko tubikesha urubuga rwa The Star rwo muri Kenya. Abapolisi hagati aho bari gushakisha ukekwaho icyaha wahise atoroka akimara gutera uyu nguyu icyuma. Ku rundi ruhande turababwira ibivugwa none ahangaha, aho abapolisi b'u Rwanda 180 bose bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Central Africa MINUSCA amaze kugenda bashimirwa, aho kuri uyu wa kabiri itariki 15 Ukwakira muri mwaka 2024 bambitswe imidari y'ishimwe mu kazi bakoze kajyanye n'ubutumwa bw'uwo muryango. Umuhango wo kwambika imidari aba bapolisi bagize itsinda rwapfu gatatu kabiri rikorera mu mujyi wa Bangasu, wayobowe n'umuyobozi w'ishami ry'abapolisi mu gace k'Iburasirazuba Madamu Abigail Unaeze.
ukaba ari umuhango kandi witabiriwe n'abandi bayobozi bakorera mu burasirazuba bwa Centrafrica barimo Guverineri Victor Abisekoini, Innocent Mase uyobora ingabo muri ako gace, abayobozi bo mu nzego z'ibanze n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bakomoka mu bindi bihugu. Madamu Unayeze yashimiye abapolisi b'u Rwanda bambitswe imidari ku ubunyamwuga, umuhate na disipurine byabaranze mu kazi kabo. Aha yagize ati aya mezi 11 mumaze mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye turabashimira akazi k'indashyikirwa mwakoze mwitanga kugira ngo mubashe guhangana n'imbogamizi mwagiye muhura nazo mu kubungabunga amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Yakomeje agira ati tuzirikana kandi ibikorwa bitandukanye mwakoze bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, birimo gutanga amaraso ku bushake, impano z'ibikoresho byo kwa muganga no kugeza amazi meza ku baturage bakennye. Ibyo byose byuzuza kandi bigashimangira inshingano zo kurengera abaturage b'abasivile. Umuyobozi w'itsinda rwapfu 3 akarongo gatambitse 2 Chief Superintendent of Police Methode Munyaneza yashimiye ubuyobozi bw'igihugu cya Centrafrica n'ubwa MONUSCO, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage bo mu mujyi wa Bangasu ku bufatanye babagaragarije bikabafasha kuzuza inshingano zabo neza. Uyu Munyaneza yashimiye kandi abapolisi ayobora ku myitwarire myiza n'umuhate ubaranga mu kazi kabo kuva batangira ubutumwa mu kwezi k'Ugushyingo umwaka ushize kugeza uyu munsi. U Rwanda rufite amatsinda 4 y'abapolisi mu butumwa bwa Loni mu gihugu cya Centrafrica, ariyo rwapfu 1 na PSU akorera mu murwa mukuru Bangui, itsinda rwapfu 2 riri ahitwa Akaga Bandoro ndetse na rwapfu 3 rikorera mu mujyi wa Bangasu. Reka kandi tunyarukire no kuri iyi nkuru ivuga ko abagabo 4 bakurikiranweho kwica umukobwa abari bajyanye mu kabari ko mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi, babanje kumubwira ko bagiye kumugurira inzoga, abavayo bakamutemera mu nzira bakamuta mu murima. Aba rero dosiye yabo ku rubanza rwo gufungwa by'agateganyo yamaze kugezwa mu rukiko. Aba bagabo 4 bakekwaho gukora iki cyaha mu kwezi gushize tariki 20 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 bakagikorera mu mudugudu wa Akababito mu kagari ka Agatobotobo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi. Aba bagabo 4 bakekwaho gukora iki cyaha mu kwezi gushize tariki 20 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 bakagikorera mu mudugudu wa Akababito mu kagari ka Gatobotobo mu murenge wa Giti ho mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gicumbi rwashyikirijwe dosiye yabo, rukaba rwamaze kuyishyikiriza urukiko rw'ibanze rwa Byumba, dosiye ku ifungwa n'ifungurwa agateganyo. Ubushinjacyaha bwatanze iyi dosiye tariki 15 Ukwakira buri mwaka w'2024 buvuga ko abo basore bishe nyakwigendera babanje kumusaba ko bajyana mu kabari ko muri ako gace. Ubushinjacyaha bugira buti uwo munsi abo basore basabye nyakwigendera ko yabaherekeza ku kabari ngo bamusengerere, aremera barajyana. Amasaha yo gutaha ageze batahanye nawe, maze bageze mu nzira bamutema akaboko aravirirana kugeza apfuye. Ubwo bari bamaze kumutema apfuye bamujugunye mu murima wari hafi aho, ari naho yaje gutoragurwa yamaze kwitaba Imana. Mu
mu ibazwa ryabo aba bagabo uko ari bane bose bahakana icyaha baregwa, ariko ntibahakana ko bahuye na nyakwigendera kandi ntibagaragaza uko baje gutandukana. Itegeko riteganya ibihano ku byaha ni itegeko nimero 68/2018 cyo kuwa 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo y'107 ivuga ku bwicanyi buturutse ku bushake nuko buhanwa. Umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Bivuze ko rero aba bagabo ibi nibiramuka bibahamye bashobora guhanishwa igifungo cya burundu nta gihindutse. Reka rero tubabwire n'amakuru y'impamo avugwa ku bacengezi bamaze iminsi bavugwa mu ntara y'Iburasirazuba. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibimaze iminsi bivugwa ko hari abacengezi bateza umutekano muke mu ntara y'Iburasirazuba ari ibinyoma, ahubwo ko bikwirakwizwa n'abasanzwe bakora ibikorwa bitemewe ndetse bakanahohotera abaturage ngo babacecekeshe ntibabatangeho amakuru. Byatangajwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bakorera mu ntara y'Iburasirazuba. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'uko hamaze iminsi hacicikana amakuru avuga ko muri iyi ntara y'Iburasirazuba hari abacengezi bitwaza intwaro gakondo bagahohotera abaturage ndetse bamwe bakavuga ko ari abacengezi. SP Boniface Rutikanga yahumurije abatuye muri iyi ntara y'Iburasirazuba by'umwihariko abo mu karere ka Nyagatare, ababwira ko umutekano uhagaze neza mu gihugu cyabo. Aha Boniface Rutikanga yagize ati nta mucengezi uhari ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo abamaze iminsi bakora urugomo n'abafotozi baba bagamije gucecekesha abababangamira mu bucuruzi bwabo butemewe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yavuze kandi ko ibi bihuha byanazamurwaga n'abakora ibi bikorwa bitemewe by'ubucuruzi bwa magendu no kwinjiza mu gihugu ibiyobyabwenge kugira ngo bayobye uburari. Boniface Rutikanga yagize ati biturutse ku mbaraga zashyizwe mu bikorwa byo gufata abacuruza ibiyobyabwenge n'abakora amagendu, bahisemo kugenda bakwirakwiza ibihuha by'uko hari umutekano muke ndetse udutsiko twabo tugahohotera abaturage tugamije kubatera ubwoba ngo badatanga amakuru kuri ubwo bugizi bwa nabi n'ibyaha byambukiranya umupaka abakora. Hanafashwe kandi bamwe mu bakora uru rugomo, aho umwe muri bo yiyemereye ko ari mu bigeze gukorera urugomo mu kagari ka Gitendure mu murenge wa Tabagwe ahitwa Anshuri. Uyu agira ati inshuri twarwaniyeyo tugamije gufata umutekano waho kuko umugambanyi watugambaniraga muri forode. Uyu muturage yavuze ko iyo bajyaga banava muri Uganda mu bikorwa bitemewe babaga bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro, inkota ndetse n'ibyuma bifashisha mu guta ibyatsi bizwi nka kupa. Bifashisha mu guca ibyatsi bizwi nka kupa. Ubujura bw'inka nabwo bwahagurukiwe aho hafashwe abantu 63. Polisi y'u Rwanda ivuga kandi ko mu gushakisha abakora ubujura bw'inka bumaze iminsi bivugwa mu ntara y'Iburasirazuba hamaze gufatwa abantu 63. Hanagarujwe kandi inka 25 hagati y'ukwezi kwa Nyakanga na Nzeri buri mwaka w'2024 zari zibwe mu turere twa Kayonza,
Gatsibo na Nyagatare. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yagaragaje ibyiciro by'abakekwaho ubujura barimo abibaye inka, abazikuye mu rwuri bafatanyije n'abashumba bazo, abazibaga, abazitwara n'abazigura. Ibi bikaba rero ari ibyiciro bigize aba bajura bose nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda abitangaza. SP Rutikanga yavuze ko hakomeje no gushakishwa abandi bose bari muri ibi bikorwa, akagira inama babyijanditsemo kubivamo kuko byahagurukiwe. Tuganye ku musozo rero w'izi nkuru twabagezagaho, ariko gato reka nongere mbashimire mwe mubana natwe umunsi ku munsi. Nizere ko izi nkuru zibanogera kandi zikomeza kugenda zibashimisha. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane rero, mbifurije kugira amahoro n'amahirwe. Imana ibarinde.